Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i dokunaklı sesleriyle bezeyerek okuyan Şevket Başak Camii İmamı Ahmet Koç Ağa hocamıza teşekkür ediyoruz. Kan Hüseyin'den bir mirastır mektebimize. Kan bir feryattır, bir kıyamdır zulmün üstüne. Kan şehadete çağrı yapan mesajdır bize. Kan tarihlerden bir coşkudur yüreğimize. Kim sökebilir ki böyle bir imanı? Yedi düvele, zamanımızın Nemrutlarına, Firavun ordularına meydan okuyan, yeleri mesken tutan, yürüyen şehitlere, ölümü öldüren Gazelilere, Hamas'a binler selam olsun. Bana susamış vakitler, elime dik tutma. Kerbela, Kerbela, aldın sen Hüseyin'i. Kerbela, Kerbela, yıktın sen Hüseyin'i. Belki bir sebebi yekitiya ve ümmeti. Em tut tişki ku zaru sokağa dini Xuda azza ve celle avlid hayata xuda bicibkin. Sahabiye Peygamber aleyhissalatu vesselam vakti kuş cihad evedgerin ten Medine. Ebu Eyyub el-Ensari şmerad beşe. De harp ki de esna harp ki de. Eğer insan ni bir şekli hebinse biraz kurbedin peşopa dünyayı. Levra Gazze İro دناف بامبا و فیشکی شجور دور خارجی گرم خبات و خدمت کی بکن لورا حتی تخیز موخوه مودیامتی مجید دم پیشوپا حضرت زینب لکیف و زوقا خود نرن شاوتا خود تطمین دکن نفسا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz, Allah hepinizden razı olsun. Rabbim bu programı evvela kendisi için kabul eylesin ve istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Düzenleyen kardeşlerimizden de Rabbim razı olsun. Gerekli ibretler ve dersler çıkarılırsa tarih asla tekerrür etmez. Tarihten ibret almayanlar tarihe ibret olmaya mahkumdurlar. 14 asır önce Kerbela'da binlerce Müslümanın ortasında kafirlerin ve yırtıcı hayvanların bile istifade ettiği Fırat Nehri'nin kenarında mel'un Yezid'in askerleri tarafından aç ve susuz olarak katledilen Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın reyhanı, cennet gençlerinin efendisi İmam Hüseyin Aleyhisselam bana yardım edecek kimse yok mu diye çaresizce sesleniyordu. Bugün Kerbela'mız Gazze'mizdir. 14 asır sonra 2 milyar Müslümanın 57 İslam ülkesinin ortasında işgalci Siyonist terör çetesinin vahşi soykırımına maruz kalan Gazze'liler, nerede bu ümmet, nerede Müslümanlar, nerede kardeşlerimiz diye çığlık çığlığa sesleniyorlar. İmam Hüseyin'in yalnız bırakılmasının ızdırabını asırlardır taşıyan ümmet olarak Gazze'mizi Kerbela yalnızlığına terk etmemek için sözümüzün net, tavrımızın net ve gündemimizin net olması gerekir. Gazze sadece Gazze. Bu duygularla bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men sâra ala nehcihi ila yevmiddin. Elbette vakti ki Hazreti Hüseyin te gotin malbata Peygamber aleyhissalatu vesselam dereveri biramla. Veri her tişti. Levla Hazreti Hüseyin دمالا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده لبر دست پیغمبر علیه الصلاة والسلام لبر هر جو چوگ پیغمبر علیه الصلاة والسلام
جترف پیغمبر علیه الصلاة والسلام هاتو تربیه کرن ده حمیزا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده او برای خو حضرت حسن مزن ببون مالبات کی که جترف خدا عز و جل ده قرآن ده هاتی پاکش کرن و پاکجی آوان پاک و پاکجی آوان هاتی تسجیل کرن با آیت خدا عز و جل مالبات کی که مالباتا شهید آئیے مالباتا سرهلدان البر ظالم و زوردست آئیے بریاوی برای حضرت حسن و بریاوی جی باب حضرت علی اس طرف زوردست آبہات بو شہید کریں ابیا وعدہ خدا عز و جل اوید امت دا دائما انسان کو مجادلہ حق حقیقت دکن لقارشی باطل دائما وہب لورا خدا عز و جل سورة احزاب تا فرمان کرے بود استعیذ باللہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا جمؤمنا هنك الظلام هنك مرخص هنك دوی سوزا کتان رب خود راستن درستن حتی کجبوی سوزه روح خود تسلیمی رب خود کن جوان هنک جبوی شکلی چاوا سوزه خود جیتینن و روح خود تسلیمی رب خود کن جبوی حق و حقیقته هنک جیجی لبندر روژا خونن که سوزا خود جیبینن بوی شکلی مجادله حق و باطله چاوا هنك انسان جبو باطل لسروي عرض حاكم بكن مجادله دكن اوه هنك انسان جي ايوك حضرت حسين هوالي حضرت حسين مالبات حضرت حسين اوه جي مجادله حقية بكن لهمبر ظالم وزور دستا تاريخ جا حضرت حسين وحتى روجا مجي اثبات كرك اوه هنك انسان در ريچك حضرت حسين ده بمشن اوه دعوة حقية بكن جبو حقية خوينا خو بدن رجاندن يا اوه خوينا دشمني خو بدن رجاندن يا جيد في اوغري ده اوه شهيد ببن خوينا خو بدن رجاندن ايدر اشكا حضرت حسين ده چون البته نهن دكن ام بشبيرن ام نكارن ايرو حتى سبيش بينن زمان لبالي جوانا هنك انسان هنك مرخص چاوا كت قرآن ده بسكي بري خداج مرقو من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه جمؤمنا هنك مرخص كالسوزا خو بجي آنين ناوي خود تاريخ اسلام ده بحرف زيرين داي نويساندن و جمرا خو اثبات کرن ام ايرو بحثاوان بكن حتى روجانا لبي حضرت حسين اوان هوال حقيقته اوان كسي كدعوة حقيقته ذكر النسكنين لهمبر ظالم وزور دست مملكته خو لهمبر ظالم وزور دست زمان خو سري خورا کرن مجادله کرن خبات کرن جبو في ديني لسروي عرده بلند بحاكم ببه بشتي حضرت حسين تورن حضرت حسين رابون امام زید لهمبر ظالم و زور دستا سری راکر و امام ابو حنیفه رحمه خدا لوان به ویجی دستک دا و سرهلدان حضرتی امام زید او جی دوی اوغری دخبات و خزمت کی کر حتی طرف ظالم و زور دستا و هات کرتن هات عیدام کرن جسد وی هات شوتاندن سیر روژا لوی میدان دینن حتی که فقیه امام ابو حنیفه بخوب شکی درن بدن آویا مبارک جوی میدان دگرن او دبن ود شیرن ایدر اچکا حضرتی حسین دا چون البته گلک مرخص درکتن میدانه بما اكو امتدنن ويا ما بريا اكو امتدبون ما شيخ سعيد پالوي آني زمان قالوا حضرت حسين وسرهلدان حضرت حسين تنبا
شیخ سعید پالوی اوی درسا سرهلدانش که بگرتایا شیخ سعید و اوالی خوشی توپون لینرین اوان انسان کو اوان ظالم و زوردسته کو قانون اسلامی جسر عرد الغا کرن خلافت اسلامی جسر عرد را کرن امتا پیغمبر علیه السلام پرچه کرن درکتن در رجکا حضرت حسین ده بفهم کرنا حضرت حسین بچونا لپیشو پا حضرت حسین سری را کرن مجادله کرن خبات کرن او جی در ریاوی ده سر خودان هاتن عیدام کرن لی بلیج پاش بفه نگریان وقتی که چون عیدامی جی گوتن گوشبو که امتین عیدام کرن تو شکایت کی بیت چنیه لورا مجادله ما جبو خدا و جبو حاکمیت دین خدا بو وقتی که قیزاوی تیجموی بابی من شیخ من ناموسام پایمال بو پشتی سرلدانتا ایرو ناموسام کتناو نگاه وقتی وی گوتنے کر شیخ من شیخ سعید پالوی گو قیزا من ناموسا تج ناموسا مالبات حضرت حسین مسترنن خوینا مش خوینا حضرت حسین نچیتره ناموس اکبر اسلام کتی نام نگا خی ناموسا تا کتی نام نگا تشکی فرمزنی ایرو ادرج کا حضرت حسین دا دمشن لبیت المقدس والدورا بیت المقدس غزه مجادله و خبات و خزمت دین خدا عز و جل دکن ولو کی بدن آوان پرچه جی ببه گدیوان ببن انقاضا جی بمینن پیرک ایوان ناموس آوان جی تالان ببه او شبو حقیقت کی درکت میدانه روژا که ده هفته جوتمه ده درکت میدانه و مجادله خویا دستانا خویا مزن وقتی که دست بکرن تایوان نزانی بو که سیونیست بوی هجوم خوی مزن بوان سلاح خوی کسری و بنیشرتونه او بسروان دورن والله نوان زانی بو لیبل وان زانی بو که جبو بی دینی جبو بی خبات و خزمته جبو رازی بونا دین خدا عز و جل مجادله لازمه خوین لازمه شهید لازمه فداکاری لازمه کشتن لازمه جبو کو امتا پیغمبر علیه السلام هشیار ببه ایجاب بکه و خوینا خوبتن رجاندن ایوک یحیی سینور ایوک اسماعیل هنیه ایوک عبدالعزیز رانتیسی وان خبات و خزمتا خو کرن مجادله خودان جبو کو بی دینی عزیز و سر بلند ببه تشتی که اوان انسانا کرن ده تاریخ اسلام ده بلکی کم تیدیتن لورا فداکاری ده به سبب کجار ناجه اولاد مرن برچاوه مرور شهید کرن لورا جنگ و جهاد فداکاری انسان جارنا لدنیای ده عالم ماده ده تلکی پریشان بکه لبلی او زانن که لبا خدا عز و جل و عزت و شرفا که خدا عز و جل بده جوه پریشانی دنیای چیتره برا دنیاوان پریشان ببه برا خیناوان ور رجان بن برا گدیوان پرچه ببه لبلی او زلت تجاری قبول ناکن لولا او ببه حقیقت حیات کی دمشینه او دبین برا روش کی بعزت بالشرف بشكل که خدا عز و جل جمع راضی به برا هبه لبرا عمر کی بسالات بنزلت دام وی عمری ناخوازی رحمه خدا لبه جوهر دودای بچی گوتبو برا روش کی بعزت به اما برا نا عمر کی بنزلت لبه ایرو ام هر کس مجبورن جه مکتبا غزه شکرت درسا درخی
چوا ام جمال باتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام جحیات حضرت حسین جحیات حضرت حسن جسرهلدان آوان ام درساش خورا درخن اولگور وی حیات کی پر ریک گده خوب ایزه خوب بدن بوی شکلی ای دوی روی کرا ام گده خوشی بمكتبة غزة بمكتبة القسام بمكتبة وان مجاهدة بمكتبة وان ميرخاصة ام قد يخو تربية بكن لولا ام قد يخو بجهاد بعشق جهاد تربية نكن سبع وقت يكون بيت اجتهاد بردرية ما ام نكارن ومجادلة بكن. Evet beyler, toplantımızı açıyorum. Son 100 yılda gerçekleştirdiğimiz en etkili operasyonları gözden geçireceğiz. Evet, kıymetli efendilerim, uzun bir aradan sonra beni de davet ettiğiniz için şükran. Yalakalık yapma lan! Bana yaptığınız icraatları anlatın. Efendim, uzun uğraşlarımız sonucu her şey çok güzel ilerliyor. Mezhep en verimli silahımız oldu. Güzel. Aynı Allah'a, aynı peygambere inananları birbirine düşman ettik. Sünni dedik, Şii dedik. Bitmeyen oyunlarımızla aralarını açtık. Bismillahirrahmanirrahim. Yezidler var oldukça karşılarında duran Hüseyinler de olacaktır. Amerika'da Malcolm X, Çeçenistan'da Şeyh Şamil, Mısır'da Hasan el-Benna ve Seyyid Kutub, Pakistan'da Mevdudi, Afganistan'da Molla Ömer, İran'da İmam Hümeyni, Libya'da Ömer Muhtar, Türkiye'de Sütçü İmam, Şeyh Said ve Bediüzzaman ve daha nice kahramanlar. Kerbela yalnızca bir çöl değil, bir bilinçtir. Bugün Gazze, dün Halepçe, evvelsi gün Bağdat. Her yer Kerbela, her gün Aşura. Direnen her can Hüseyin'dir. Siz ey zalimler, zafer sandığınız mağlubiyetinizle övüne durun. Biz mazlumun duasıyla yürüyen Hüseyinleriz. Bugün rehberin matemi, bugün günlerden Aşura. Yalnız Kerbela'da değil, bizim için her yer Kerbela. Yalnız Kerbela'da değil, bizim için her yer Kerbela. Vuruldu Hüseyin şehit Kerbela, buna şahit vuruldu Hüseyin şehit Kerbela, buna şahit. Almış eline kanı, göğe savuruyor Hüseyin. Almış eline kanı, göğe savuruyor Hüseyin. Bugün rehberin matemi, bugün günlerden Aşura. Yalnız Kerbela'da değil, bizim için her yer Kerbela. Bugün rehberin matemi, bugün günlerden Aşura. Yalnız Kerbela'da değil. Takbir! Takbir! Em dozan Hüseyin'ine, em feryada
سر